ma la garun wang chai nyor ka dung dit media ka chang bakal ka pai wal karon kin dang rau de jandang rau de diech an mak ba ngut gok mai nong la no ye ne chang ka dung dit media ka tin lat karon dien ka jinub Sudan kana win mo na dien dung dit media la loy ne ni chang wo gwa la ram gwa ko tung no ra ka ne kon ling to ko me mi ti ran jo ma la jak kwe ling ka kwe like ka kwe share ko dong wan ba ko chup e media ambe kamnial an wala ga changa bakal ka pai wal tin baga nung ye buga la jok de kono baga nung ye baga tok ke jis dial kana wang dial kono to jubbe men de jis dial kana wang dial ko jubbe ku lo nan latke la luk doctor yang ma char kan ne dang baro te cha ga kel china nyur tin wala ga changen baro dien ka freedom all mo to ga ta bangwan me ngode kan result kan ne barar tene kon ke speculation ni kan ban ko ra jodi ne ko ngune tin ko ke bala da walle kai changa baro dien me men na ne bro lat kai changa baro me e wo betuok betagi bedanni tiba nyoko produce kan persecuting team ala lo yere nyin kume tin luke dr yang machar ibdan ki ando ba produce kan na gene te konte cha accuse kan again minaro ka document daru document ya nyor ka changen bakalen document de konte cha ngun kan persecuting team te cha kam presiding judge document dan la results of investigation which are carried out Minister of Justice can ne ya ro Jordan pan me cha ko submit can as evidence of contact with Dr. Riek Machar ka court ba wa revise ba wa cross check presiding judge ba men la point ba lo ja wale mo dien a suspension order can arrest warrant te gorke te ko asorai executive order which is President Salva Kiir. So cha legality dien constitutionality dien cha challenge ka court Dr. Riek Machar kel kan document of investigation. So taro kan result ni kono ba wono walle based on ta change chi daga napin ka changin bakalien. So chi kon bu la ro ja pek ni wota me ko ngoda ken kon manan chi la results ken kon ne link and the reason chi kon link wo channel link ni go cha live coverage of the trial cha suspend ni kon ni de chuwa ti channel to or chi kon ga nen go na na ro chi kon video ni chi kon ga nen tin de ne ku lo polo ga je so ko kun bi chi je no bane ga link yo bat mi chi na lui rar summary de document nang doctor kon ya submit fund plus additional evidence can the kon be a case and wala go court merawde a question melar je wo jang ko plan ke no ka kangaro court ko jub what is their plan den ke Dr. Riek Machar edin ngu tenas ko jen gor ke no de postful retirement de Riek Machar de wo ke siyasa for good der wo nyuru ni chang ke der wo nyuru rar gor ke ne je baye tere ko balat ke jen kodol ni rawde wo ken gor ko te Riek Machar ba terminate ko la poli de korbe ni nyot ko nori wo chako ye chol your revolution against us ke Riek Machar gor ko ba Riek Machar ba terminate ba la ba terminate ba na ke gor ko Riek Machar de mo ga permanent decapitation ko dong la ka tijin for life. So these are the three things that we will talk about te man ra Jordan ko ku ko ne plan jani ke ko do wo jubu mo edin number 3 katat chuluk so chuluk nen kono ge this time thuru ni nuore te kon la jipan gak ngene pan gak te chawana ken ke one of the attempt ko kur me anang so ne de kon di do ko ke cha ga lo rul ken ja rul kwa kel kwa ring kien kwa ka paret not kanap par ka tin man mieng tet wo ra ni video so chana ngene do dialdo namo it is open
human right violation me ala tat me ala ga nuore humiliation ga nuore at a time lakini a part of the big humiliation nta kore de kelu tele particularity tat ka nuore ka no malele no mitel kon kon muter kon gol pero that will not be the end. They will fail. The tat ba pay can ne no kon ya pari de kan ga fan ga one day one time till let kon ro one go ne there are things going on tirun nobody will surprise ban ga nyo min kon ga la de ku ne ti ya ga lat medan no tat there will be a problem be ga can ring na ya nyo to kan so mokele no min mo diodien min mangwan dien e wona ne ja pernal state la ja la nil cha dollar cha loke cha ga bonore cha ponyo selfakir cha dollar taban apernal state now you tala la ne wen la makal power ta ga jang la jango kana dong jol you say jang padang do kon ta ga makal dem dien la bai dien e chul ton ba luk mi jala ra jale ngal selfakir ba da farnal la ne ro ken tele tat power tin tele nuore tele power tin now the few nuore ta ga influence ga farnal e kun poch ke is cool politics kam la ga ne jang men cha nung ni al ga so mo no go jang me dan te bot ke uru ala chul ton ba luk the struggle go ba kwan chul ba remove for the reason they are kwen ko kwan chul chetaga symphysis ka tat ko da tat da ga ma kan al dorin and that is a contention in the center of the problem and look jang so cha remove kan they don't know wo me cha ko remove kon to ran le we will come chi ko remove ale cha ku yo the politics of nga ba no kan kan nga cha ka dong kun po che da man tu de che no so now chi jang chi ko mer ko me dan ken kon plan ko nga ba no ken kon alat chi ga ben yan we are seeing all the talk you can self akira when a be bus an appointment of dollar so nobody bus nga ba no that is a question okay malor ka ganja ko no mulu kon ko summary dien jen wo number 1 dan min lam yam a special court ko seven session ko nyuri nyur na wal ta ko la do wo na wore ke ta mo wan dan na ko freedom all ti kon ko ke bala da wala ya kwen ta ko la do wo ko changa bakkele ne dan ni nyur ka na te ga document dang dok ti ya submit a prosecuting team la lawyer kume ta kam presiding judge toro ja cross check there is a lekin baga nyol na wal war gan toro to investigation of Dr. Riek Machar me chala ri can recognize ta authorization of his suspension can arrest warrant tagatin kanang jok ta submit the changi toro subjected ko de cross check a presiding judge there is all ken kulu no wal lakin Dr. Riek Machar his position jana can recognize because of latte konte yalla te chan kurodan so that controversy ban there is all belling and wale as we say in hotel or coverage me enough that we can give you the good picture what they kulu nong picture ke lu ture de ke lu so coverage aga kere ta ngai kon but mi nyur ko to yo ban kan all the information man kulu nong ba ga analyze ba ko loye plan and right ding ka tin right jang tin which is number 2 ko ne gur ko Riek Machar they force to exile go negotiation can coordinate ko ba Riek Machar ba forced to accept anything because of his life me do take them ba jo wojin de kum go treason de kum go de nak ko no we will pardon you on one condition leave the politics no more we know about it again plan and the thing number 1 plan leave the politics bring someone a party do as well my now mal ba ka ro do ba ka lat but what we know all of us Riek Machar will not accept that plan A will never succeed plan B e wona ne lu ko ge ko ba Riek Machar ba decapitate permanently donc de yen de kum ga live imprisonment de yen ga take the galew and now people are doing things outside is in prison
this situation in woman de which what is the reactions of his supporters where so no more plan B plan C when and mi kan de alum ji nyan yang de reng ma cha de life de terminate the reason they life de reng ma cha terminate ga to show to the newer ala political rebellion deep go nyoda ke when ne yen kana ga poru ya na go do what you want to do lalam so these are the three scenarios ti ai era no kon baga del gwe ko ngula into janamo radiant men odian jere mana ya lat min number 3 kalat kono wala o tat cara nyot nuore cara nyot jinubin cara nyot jiwen mon ko tat cha nuore ya mazakat ka pangak mai kende ya kam ke ajang so ngai kon kore to pangak ke this year 2025 ni ka fai dok ne kon to ke chuja dia piu ala nyo jena ne chirol pangak che dak so a disaster ke chi mana da no winni mi ke year 2025 me da continue ni pangak chuke ke du dial so on the top of that chitat chicken ball systematic killing ta na nen kon ga picture social media naga ju fan ga ken ne dia lo kon ya fare de ken ya na krai ke tin man mieng tat ke ngwen fan ga tel wa ba tin go na ka pom babur kana kan assortment of incursion ni da na we ka fan ga ya ka pare de ken wo go no ro ne kun tin ja ga ya nak ja ga jo ja all this so you more de ga nen tin so go kon no what we are knowing what we know about all this situation. That is one of the problem within the many problem we are facing today in South Sudan. The continue wall, Tarian Gajang. Which con yara resolve man tat where resolve or whatever it is. You know tat ruin Mabago. The very condi al Bigotogo. Is Fidian the matter. Ma resolve mi chol lo ne ko ne an kan ba ka chol mi pal lo ka lat kan right dien ba lat as we tell them every time ni chang na kon ga jogo yen ta te lo problem yo ko te lo mun mu go ne ga ma ka te lo no go piece of land in Malakan mun ma kal go ra jang and the issue of that kan jang mi chi bu to dung no ra kan ta te le gwa me ter kan so they don't understand tikanale. So jana kata diale a community kan jana kanen and the person in all this center reke kati diality e wuluny aparom ke do no tat plus support re ken ko no support kele ko no kwa tat kwa ka misguided ko wuluny me to me kama ka tat yo ke wona ne ma ma kama ye ko munu me ama yarano dia wo gor ge so munu me nana wi gor chamun ban pinya kan nga makal ala muni le amai so agoro no mun mede no ko tunja so jog mo no ko tunja wono un kuru to dial to banya makal le pinni ni wane ta jang re makal pin no ko pon re makal kan ta this time so just an neck ramuku il mile problem historical problem that we last your dear go no ya bulo guru no gor mono makal a chang ro ro nyong ni palpin chin wor bi yen ba jang ju dung ta la yen ma ke dung mono i chon tat go di tat jang ok ku ke re situation ne be a ku ju mo la interest dien adimu so da dia la do ko nen kon ke ko tat ka this difficult time is to ba ga bagati ke in human atrocity ja commit can again nuore ken difficult time to continue man jog dien man mo last rejection na ne ala de ja parnal state aparnal state ko woje pay we kong chora le chera ta na ya ko kwenu wen kong chora le ne de ko ngi ga jang
Yang you cannot go in, they don't know, and go about the place. So can plan another replacement, can another letter. May I welcome to a wood, Chaka out Maniba, a kun point them to the end. Now, Chari Jackaken. It is a problem, million corale. So, right, I self will be reversed an appointment. And about reverse and about appointment. That is the question. Mana go lair, Manata nan in Barola. So, the rock and somebody called the Cora Jordan and Wallet, and then a cholo, a chung of Wallename, Kudung did media. Chirmalar nego, caught by a wundung lad, a corner lat, a court, a chung of Barodian and Wallet. And thank